Ta Evangelio yon Juan ta capítulo 4. Te fariseo etikla yayik stohol te bitil ayish bayel no poheletik yuun te Jesuse. Sok ashichia yakta yak el ichha te bitil te Juane. Haugmeto mahaugla yak ichha te Jesuse. Hala yak ichha te no poheletik yuune. Te Jesus log bael taba iskinal Judea, cha bachanta skinal Galilea. Te bitil bahte puersak ashta skinal Samaria, kota baay, pamlum ta skinal Samaria te sikar sbile. Te nopolilos basok te tsep skinal Jacob te la yak bay skinalin te snichan Josehe. Ta skinal Jacob te ay ate pozos pasohe, te bitil lubental tabel te Jesuse hich las nahkans bate a tabay te pozoe. No polstaish olil kala. Te kalal baemik te no poheletik tas manel te velil tabay te lume, tal ta tul Samaria ans tabay te pozoe. Te Jesus hich leyalbe. Ants, yahkamat te buka waal, kuchbat shi. Hich te Samaria anse, layal. Biyun yakambon haa wuch melel judiwat, inte hoone Samaria on shi te anse. Yun te judio etike maskan ya slaks baikta kop, sok te Samaria etike. Te Jesus layalbe. Te lahoka nastohol te mahtanil yun te Diose, sok te lahoka nabis bate machal las kambat hae, haat lak ambon te hichuke. Hich meya kak bate ha te kushul stukele shi. Hich layal te anse. Tatik, mayuk bilaya lok estal ate hae, sok mero naht kuel te posoe. Bantia ta ya walte ha te kushul yawak bane. Yun bal ha kahalat yun te nameik inal tatik Jacob te la yak betik imposo to te la yuchik sok te yals nichane sok te schambala metike yu sok te schambala metik yune shite anse. Te Jesus ichle yalbe. Spisil mache ya yuchbe yalel imposo to yamesh chata ke shanyotan. Yante machaya yuch te hat yakak tukele sbahtil kinal mash takeh yotan yuun. Melel te ha yakak tukele hich bitil sluk ib ha yashkota yotan yamesh kushin sbahtil kinal yuun shi te Jesuse. Layal te anse tatik agben te ha yawale yun hich mabayash takeh shan te kotane. Sok mabayash talon shan tahave li taposo to shi. Te Jesus hich leyalbe. Baan ik atel te amamalale. Sok li to layut. Layal te anse. Mayuk mamalal shi. Te Jesus hich leyalbe. Melel shawal te mayuk amamalale. Melel ho tulish viniketik te la amamaline. Yun te machavik oha basok ta orato ma mamalaluk. Hich la awalish ta hamal tas melelil la yut. La yal te anse. Tatik, alvone hatilel yun te Diose. Teme il tatil tel kuun sok te Samaria etike las lahins baik li to tabay invits to. Te haesh te judio eshe ya walik te. Ta yaskanya lahin batik ta Jerusalén. Te haesh te judio eshe ya walik te yaskanya lahina baik ta Jerusalén shi. Te Jesus hich leyalbe. Ants, chuna te bilaya kalbate. Melel yamesta yorail te mahauk tabay invitsto. Ni ta Jerusalén te ya lahina baik ta stohol te tatik Diose. Te haeshe mashanaik te mach ya lahina baik ta stohole. Yan te hootike yahnatik te mach ya lahin batik ta stohole.
melel tasventanash judío etik te yashchiknah te kolele. Te yashchiknah kolele. Yamesta yorail, sok yorail ishinto. Te aymach atik sok yotanek yaslahins baik. Ta melel tas tohol tehtatik Dios tasventa te espíritu yune. Melel yasle tehtatik Dios te mach atik hich yotanik te yaslahins baik tas tohole. Espíritu te Diose hich yun te mach atik yaslahins baik tas tohol. Yaskan yaslahins baik tamero melel tasventa te espiritue shi. Layal te anse. Yahna te ya shtal te Mesías. Yahna layal te anse. Yahna te ya shtal te Mesías te Cristo shita alele. Te kalal ya shtale yame yalbotika itik spisil stukel shi. Te Jesús ich le yalbe. Ho nabi te yakopwanate shi. Hich hulik talte no poheletik yune. Cham nashlaya yik yun te bitil yakta ayeh sok tul ans te Jesuse. Haug meto tul mayuk macha. Las hok obey. Biya hok obey. Sok biya awal bey. Mayuk macha shi tuluk. Te anse la yihkitay hilel te skibe. Och bail talum. Tayalel skoplal. Hich koyal. Laik ila vilik tulvinik te la yalben spisil te bilah pasoe. Te me repente haish te Cristo shi. Hich lok ik tal talum. Tal yilik te Jesuse. Te kalal baem talum. Tayalel skoplal Jesus te anse. Te no poheletike la yalbeyik vokol te Jesus. Maestro vean shik. Layal te Jesuse. Ay vel tukel te mashana ixtohole shi. Te no poheletik las ok obeis baik. Yumbala ay macha akbotis vel yun shik. Te Jesus ich layal. Te vele ha te yahpas beis kanel yotan te macha las tikonon tale. Ha tu chikan yahutes. Te haeshe hich yawalik. Aitoskan chaneb u tik ahohe. Shaesh haug meto ya kalbeyesh awayik. Toya sitik te yilel te kaltike. Yihu benish yaskanish kahel. Te machatik yaskahike. Yamish akot shakbats tohol skabiyun. Sok te sit kaho te yastsobike. Sbahtel kinal yashkushin. Sventa yun pahal meyas busna yotanik sok te machatik la yayik awale, sok te machatik la yayik ahohe. Yun melel te bila ay alele, yan yayay awal, yan machayas kah te shie. Te haeshayat yahtikunesh ta skahel tabay mahaukesh a te heshtas tsunele. Yan macha a te hemik te a. Ha ocheste a tabay te ya te like shi te Jesuse. Te Samaria etik te ainemik tabay te chin lume. Tsobola shchunik Jesus ta sventa te ans te albot ya ik yune. La yalbon spisil te bilah paso te shie. Hichiun te kalal talik tas tohol Jesus te Samaria etike. La yalbeyik vokol te yakuk. Shayin ta yolilike. Hich ayin chep kalte a te Jesuse. Sok tsobol yantik la shchunik te bitil. La yaybeyik stohol stukel te bilaya yak. Te bilayak ta yalel te Jesuse. Hich kah yalbeyik tzin te anse. Ta ora tola shchunikish. Ta ora tola chuntikish. Mahaukish ta sventa te bila walbotik. Te haate melel hootik la kaitikis tohol te skope. Hich la natikish te melel nish a ha ish te Cristo te kolta ivane yun spisil te machatik ayik ta balumelale la yutik. Chep alta patil lok bail te Jesus. Kash bail ta skinal Samaria, och bail ta skinal Galilea. Melel ha nish la yal te Jesuse.
te mash ich'ota muk taslumal te mach'aj alwanej yu'un te Diosej. Tik'alal k'o task'inal Galilea b'inaxyo'tanik te Galilea etik yu'un ak'utukix tapasel te k'in Pascua ta Jerusalén. Tela yilik'a teb'ilal las paz ta yorayl k'in te Jesusej. Ich cha'tal xan Jesús talum Caná te ay task'inal Galilea tab'ay teb'an ti las k'at p'un ta vino te ja'ej. Ejtulb'inik julem te'aj te yich'oj ya'tel yu'un te aj Galilea te ay ta chamel xnich'an tab'aylum Capernaum. Teb'inikel aya istojol te ayix ta sk'inal Galilea te Jesús teb'it'il ayijk'itay hilel te sk'inal Judea jich b'ask'opon layalb'el wukol te yakuk k'ow b'a'el tasnay yu'un yeslaman tesb'ey xchamel tesnich'an yu'un lajelix. Te Jesús jich layalb'ey temanchuk yab'il te señayletikej sok te chajb'a'teliletik mab'ay ach'unon te jichukel ayut layal te mach'ay yich'oj ya'telej kajb'al k'o kutik b'a'el ta ora teb'int'il ma tuxlaj te jnich'anej xi. Te Jesús jich layalb'ey b'a'nix ta'naj te a'nich'anej yaxkuxin xi. Teb'inikel axch'un teb'ilaj alb'ot yu'un te Jesús jich b'aj ta ora. Tek'alal nopol yaxk'o'ix k'otix tasnay tal tatayl b'a'el yu'un te ab'atetik yu'nej jich layalb'ey k'olix te a'nich'anej xik. Lasoj k'ob'ey ya'ij te jayeb ora aj te kaj ta lamajelej layalik wujey jun ora stz'ejpujel te k'al a te lamaj te sk'alej xik. Las nas tojol teb'inik te jich nix yorayl aj te layal te Jesusej te a'nich'anej yaxkuxin te xej jich laxch'un sok sjunal sna'. Intoj ja' xch'eb'al señayletik layak ta ilel Jesús te las paz tek'alal sujtal ta sk'inal Judea te ayix ta sk'inal Galilea.